Kanigde ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia daw Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri rang badu kari ulong bak India kalong nong yalam haki jinga kren haki dan san jong ka perthai. Laingot ki doktor cardiologist bapau kilalet jingo ya KPA Sangma International Medical College haka skol ba USTM ban kentio kene kejaka pulia. Badu menteri rang ba kejela Tripura ule kendo menteri rang ba adu kari bane kerana lor kejing tahu kilat yokam naga bentagi samla kejela. Kakubor kebabnya. Menteri rang ba adu kari Narendra Modi ulong nen kesngi baki India tang bakadon ha ka pedeng kijing ekran syapang kalawai jong ka perthai. Nreke lamru yakini kijing ekran. Haba ajing kran haka summit bela penlong da kawi kalat pathai kubora Delhi Narendra Modi ulong baka India kadon haka kerdan kabahalor haka perthai. Bat kampat Jumat menu-menuru yakum kani. Ulaban baka India kadon haka jingyat step ki kampen roy nadok ka senam arhajar katsau. Ulong bahagi rensan jong ka perthai ka jing snow scam ke India kalan kam klan. Menteri rang badu kariu Narendra Modi henen kesngi ulong baka menteri pelatengka kari ke Nirmala Sitharaman kalawan ra ekadur ke Basha jong ka yok kekot ke India ha ka jingkran badang syan jong ka haki yang dorbar tawaan parlimen kebaidai bat ka mang tengka ke sorkar pedeng bat ka jingwan ra yak income tax bill. Habayro eka Narendra Modi ulong baka penishay ke rukom trekam bawara jingkala baka sorkar kalashim. Kajingalang advantage Assam 2.0 kandai ka summit ke bahaya tama kathan chite lam mingi. Hak bah nyo teligi ri ke perthai kini shimbenta bat kindan lais pa asan pol teligi jingalang bat ki jingatai bat kinong sengkar khana bat kinong baitengka. Kani ka summit advantage Assam kan long hak arpusan bar arpun ru terek menta urempang hak madan veterinary college hak Kanapara hak Guwahati. Menteri rang ba kejela Assam Himanta Biswa Sarma ula pentip baki ri beneshim benta ki kenthop ke Bhutan, Japan, Australia, Singapore, Thailand, Malaysia bat UAE. Menta kidang ap ya ka jing penti kena sanaki weki ri beneshim benta. On play kani ada menteri rang ba adu kari Narendra Modi ha ka arp sautrik menta urempang. Ha ka Saru Sajai Stadium ha ka ba kandan ru ka jing syat Jhumoir ka ban peni ya ka lariti ka Assam. Haka senjam bat penklan ya gejing sumar kelong senam haka than. Laingut ki doktor cardiologist bapau kila wanjngo ya ka PA Sangma International Medical College haka Skolba University of Science and Technology Meghalaya USTM henen kesngi. Kajing temu jong ni gejing wanjngo kalong ban ai buit bat jing batai lor kajing bo ya ka cardiology center ke bat tebet haka ne kejaka pulia. Kini gilangut ki kenthop yau Dr. Subhash Chandra, ubdeu chairman ka Interventional Cardiology and Structural Heart Disease haka BLK Max Super Specialty Hospital, New Delhi. Dr. M.U. Rubani, cardiologist, badu Dean Barim, badu badairu mentau chairman ka Department of Cardiology, jang ka JN Medical College, AMU Aligarh. Badu Dr. N.D. Azam Hasin, professor bat chairman ka Department of Cardiothoracic Surgery, haka JN Medical College AMU. Kini gilangot kilalit jingo adu yaki jingtai, bat ai jingmot halor kumno ban penbahas usyo yaka jaka sumar klong senam. Chancellor ka USTM Hak ulong baka jingwan jingo jengki kan yarap ban penwandur yaki lan sumar klong senam ha PIMC. Kili kendo adu iki kena giba pulih MBBS hangni. Kani ko kubor kawan capi naga AKASHVANI Shillong. Menteri rang ba kajela Tripura Manik Saha ule kendo ya menteri rang ba adu kari Narendra Modi ha New Delhi hinen kesngi. Bat clear keren chapang kajing tau ikilat yo akam na kabentagi samla jong kajela. Ya kenela pentip dok office menteri rang ba kajela Tripura. Manik Saha ule keren ro bat menteri rang ba adu kari halor kajingbo ikijaka pulia bapau kum ka AIMS ka IIT bat ka IIM ha Tripura. Kerang ban kentiu kijing syakri lan sumarpang kijing pulia ki kerdan bakam shalor bat kawat benia haka jela. Namara bak jela Meghalaya kan yo ban penlong ya kan National Games kabalai pukundai haka senam arhajar arpuhnyo. Menteri rang ba kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma nen kesngi ulong ba sarkar jela kan satay ya kijing tay jingshna ki badan kam ha ki arsnam banwan
kum ke jing pen kre na ke benta kani ke lumpong ya kai ya garansan yalap election common platform la penlong nen kesngi hamadan nong thamai ha Shillong ha ka bagi kertong bayi konik election MDC kila ajing keren uba peniat sing siem na keseng NPP ulong badan kam ban penklan ke district council bad ulong baka KHADC kala trai halor ka jingora jingkelai ke 6th schedule kariti sensyari uba Alan Victor Lengdo na keseng kongres ula keren capang ka jingwan rung kertep ki beriu ke benabar ha ka ba ulong ba kwa ba kanang thamai constituency bakan kelalong ka general seat ulong ro bagi district council kadai bandlong kanong yada ya ki trai muluk kajela uba Winston Tony Lengdo na keseng VPP ulaban halor ka jingwan ra e jing sensyar ke bakhoj ulong baki nong yalam san partai ki baslur kilong ke badan kam ban penti kena bandan jing yada ki riti dustor ki trai muluk kiwe bela ajing keren ki kentop yo ba felok danat rengsai na ke BJP badu ba Desmond ke Lengdo maulong na ke UDP ha ka jingile persya ki kamto iki tok ki pulit ketura nen kesngi kila yokem ya arnot ki beriau ya ki bala keno bagi don keti ha ki kam shna thok ya ki number plate na ke benta ki tok ki bala shu tu kini ki arnot ki bala syakam ki kentop yo Charles D Moment bat u Rezabul Haq ki basyang masa ha gol para ha ke jela Asam ka AKASHVANI jawai nen kesni kala rake yaga radio kisan divas hak office jongka AKASHVANI ha jawai la penlong ya kani rengkat ke jengit relang bat ka krishi vigyan kendra jongka district West Janta Hills kani ke program kadai ke barake ya ke jengit dai ha prengka radio bat kinong rap la ajing tip ginong rap syapang ki boit rap ki bakat kum ke juk ke bamenta kenang ban kentiau ya ke jing penmi na ka kam rap bat ka kam ri jingri Kireu champang kila ajing kran chapang ka kamris yar ban penmi igi peleng ka jing pelang ya ko slap ban penbiang ya ki jakarep bat kiwei ha ka jingila ka Shillong Premier League kanong thamai sports club kala penlem ya ka Saumer Sports Club da argo da laigol laar ha ka jingila ka ha ka SSA Stadium ha first ground polo Shillong hanen kesngi Hakawai pat ke jingya kun ka Rangda Jet United Football Club kala penlem ka Langsning Football Club dan lai gol hakawai. Haduk menta ka Maulai Sports Club kadana ka Kerdan Baningkong ka Rangda Jet United Football Club kadana ka Kerdan Baar bat ka Shillong Lajong Football Club kadan ha ka Kerdan ka Balai. Ka Ampati Degree College kala raki ka Jubilee Rupa daki program baper henen kesngi. Kila dan ki jingrawai pat jing syat tenrai ki bapen i ka lariti baru spa jong ka negathan. Ka Deputy Commissioner ke District Southwest Garo Hills ke Hema Nayak kelalong ka kongsan ha kini ke jing rakhi. Ha ke jing keren jongka ka Deputy Commissioner kelalong bawa dah pedeng jing ki babon kini ke jaka puli kelala ban poi syauni umaumer. Ka Dibrugarh ha ke jela Asam kelalong ke jaka bawan ring ya ke film Bollywood belai kerteng Senapati. U director kini ke film U Amit Rai ula sedang ya ke jing ring ya kini ke film. Bonde gi benta jong kene ke film kendai ke belaring dor ha Dibrugarh ha ke jela Asam. Bat kene ke film kene ke khana syapang iwi kena bat uwai ukso. Ka jingring dor kene ke film kelas sedang nadu henen kesngi. Ya ke project bedai begene ke film la kershan ru da ke Assam State Film Corporation bat ke Assam Chamber of Commerce and Industry. On pendon kamru ikisur jingtem bat jingsha jong ke jela Asam. Hagani katayo kathan tawang hag jela Arunachal Pradesh kalamat yak jinghap yor ka bajor hagani katalang ki babon ki dong jingok kai pertai hag katayo go belalet kilalet jingok ek tawang kani ke jinglong jingman ha tawang kalawan ra ya ka jingsok khya ka bedai bat ka jingshingan ha ki surok bat katto ka kubor kalakot kani ka step ka balawan chapi na ka AKASHVANI Shillong Hakapol Prabajeng in the Sob Delhi Station, Nakabenta Kakubor Gaktin Hindi, Kabanbot Kakubor Gaktin Pareng, Hakapol Prakat San Minute. Ngipan kan mau pikinong snap bah Hakapol Prashteng Nakanig Station, Pinyo Yaka Northeast News. Kapor Mentakala Janda Partat, Prabajeng.